Svako od nas ima pravo da bude individualan. Po islamu se mogu voziti i motori, jer pazite, poslanik je volio brze konje. A brzi konji danas, pandan tim brzim konjima mogu biti vrlo lako motocikli, odnosno motori. Samo takav pristup tradiciji, reformistički, gdje ćemo imati principe mišljenja, kako je poslanikovog mišljenja, principe njegovih rješenja, će činiti vjeru islam progresivnom vjerom, a ne retrogradnom vjerom kakvom je nekad ipak prikazuju naše selefije. Ono što je još bitno između tradicionalnih bosansko-hercegovačkih muslimana i popularno nazvanih vehabija, selefija, neozahirija, nebitno, jeste to da te selefije pokušavaju i potenciraju razlike među nama, a ne ono što je zajedničko. Kako sam se razbolio, ne preporučuju mi doktori, ali ovako volim ponekad malo izaći, to je to. Ipak ljubav je veća nego bolest.